Obviously, nga strong langa yin, tata de kanju chunde lengi, ane tsozo yin, an tren de nga zo ma seta shue de la, yongyu gi, ane jeme gi sapemba, ane jinda thangbu gi tse, nishu nimo de la, chiru, chuzu chu de chega la, de nga zo kanju chunde le ya, ane lonye, My Son Tenzin, dos chene jimbu shu na go yore, an di che du ya, ane mema kama manchik, ane pero na, zawe chandili ya rime re, ine ani dig chodo mima kham mama chi yapjo nanga phero na shyayi an di kap su ya nga zo chokba ngone delia ani soje chi da de tabde ji to study shu she yu de so za mima kham mama phero na shyayi la ani dida ta ngara de kanju chunde le thangbu son sa an number zu ne chamji shya da adina ne lo nye chamye zo wu chi gi and the cup that lo nye tabji na ni da jung ting ye te shon ju la Washington DC ni pe ge re lo nye jobs na number zo lo nye da te Tibet de te sim re and the kon de la ya tem de su do ngare ngi she ni sum ji number zo si bi shya ye and the cup de wa su ba zo ge charo na ge re and number zo tu lo le ji pero na shya ye koran de lo chuk tsre ngare rewale ya koran gyaga ta cha lobjun ko ya bush tomla samchu ina koran amlal tung de kyun yomar ngara rang usu gyapshnam bi Hey, Tenzin. Yeah, devu. This is not a missing case. This is a case of looking for an address. But officer, for him, son Tenzin is still a missing person. Who's the man in your apartment? Key, please.